Mwaramutseho neza abakunzi ba Leo TV Entertainment, ngushimira by'umwihariko wamaze gukora kuri subscribe, kandi nawe utarakora kuri subscribe yikoreho maze ufungure n'inzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Uri kwibaza ati rero uyu munsi tugiye kuba tugaruka kuki? Uyu munsi tugiye kuba tugaruka ku nkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yakomeje kuriza benshi by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, abo bita mu karere ka Kamonyi hafi y'umujyi wa Kigali. Ni inkuru ivuga ku mpanuka ikomeye y'imodoka ya hoho yahitanye babiri ikomeretsa 11. Ugiye rero kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye, nitwa Leo Dukuze, mbahaye ikaze. Mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi habereye impanuka ikomeye y'ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yagonze izindi modoka 5, maze abantu babiri bagahita bitaba Imana, naho abandi 11 bagakomereka, barimo babiri bakomeretse bikomeye. Ni impanuka yabaye kuri uyu wa 15 Ukwakira 2025 mu masaha ya saa 11 z'umugoroba, ibera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda ahazwi nko ku isantere ya Ruyenzi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yabwiye igihe ko iyi kamyo ya hoho yari ipakiye umucanga maze imanutse ahitwa Igihara yerekeza ku Ruyenzi mu isantere igonga imodoka 5 n'abantu 11 barimo babiri bahise bapfa. CP Kamanzi yakomeje avuga ko abakomeretse cyane aribo babiri cyangwa abakomeretse babiri boherejwe ku bitaro bya kaminuza bya CHUK bya Kigali, mu gihe abandi bajyanwe mu yandi mavuriro arimo irya La Frontiere n'irya UB Caritas, ndetse abandi bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Gihara ngo bitabweho. CP Kamanzi kandi yagaragaje ko cyangwa biri gukekwa ko impanuka yatewe n'ibibazo bya tekinike byo kubura feri kwa hoho. Ati kugeza ubu birakekwa ko impanuka yatewe no kubura feri kwa hoho. Umushoferi wari uyitwaye afungiye kuri polisi sitasiyo ya Runda kugira ngo hakorwe dosiye izakirizwa ubutabera. CP Kamanzi yaboneyeho umwanya wo kwihanganisha imiryango yose yabuze ababo mu izina rya polisi y'igihugu, anifuriza abakomeretse bose gukira vuba. Murayumva rero ni impanuka ikomeye yaje kuba ibera mu karere ka Kamonyi. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi, ni inkuru iri kuriza benshi muri rusange. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bagira amakenga kuri iki kibazo cy'iyi modoka yitwa hoho. Ni imodoka muri rusange zikomeje kugenda zibabaza abanyarwanda benshi muri rusange, kuko ni imodoka ziri kugaragaza ko zikora impanuka bya hato na hato. Ni imodoka zikomeje kugenda zitera ubwoba abantu benshi muri rusange, aho umushoferi iyo yumvise inyuma ye cyangwa yabonye inyuma ye iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho yumva umutima ukutse, kubera uburyo izi modoka zikunda gukoramo impanuka. Rero akaba nk'uko polisi cyangwa umuvugizi wa polisi yabitangaje yuko abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abatwara hoho bakwiriye kujya bacekinga cyangwa bagakora ubugenzuzi bukomeye kuri izi modoka za hoho, kuko zigaragaza ibibazo byo gucika feri muri rusange. Naho ubundi rero njye twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba utarakoze kuri subscribe yikoreho, kandi niba wakunze aya makuru muri rusange kora kuri like maze tujye twibanira buri munsi. Nabundi njyewe icyo nabifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika maze ukagubwa neza. Murakoze cyane.